Mwaramutse kandi mwiriwe. Tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Murasirazuba bwo hagati n'umuriro. Iran yongeye kurasa ku kigo gikuru cya gisirikare, igigo gikoreshwa n'ingabo za Leta Zunze za Amerika zifatanyije n'abatekerwa babo bo murasirazuba bwo hagati. Aho Iran yaciye agasuzuguro ikavuga yuko itaraza kwihanganira ibikorwa bikomeje gukorwa na Leta Zunze za Amerika bifasha ibirindiro bitandukanye by'iki gihugu cya Kuwait bari kurasa muri Iran. Iran ivuga yuko ibyo ngibyo ari intolerable, bidashobora kwihanganirwa byange bikunde, bigomba kubona inyishyu, bigomba kubona igihano gikwiriye kubagerageza gukora iryo kosa barasa kuri Iran. Iran yarahiye ikirenga ikavuga ko itaraza kuzihanganira. Zaje kurangira rero igavye igitero simusiga kuri iki gihugu cya Kuwait ku birindiro bikuru za gisirikare zabo. Headquarter ikigo gikuru cya gisirikare cya Kuwait under fire. Bakirashe barimo kubaziza gukorana na Leta Zunze za Amerika, bati n'undi munsi muzagire uwo mukorana nawe umuri cya gihugu cya Leta Zunze za Amerika ngo mwibwire ko biraza kwagwa amahoro, cyane cyane mukorana mwibasira igihugu cya Iran. No, nago bizakunda. Aya makuru yo kuri iki kigo cya Kuwait ndayagarukaho yose uko yakabaye. Gusa ariko nundi si ikomeje gutogota, noneho bya bibazo by'intambara twe kubona gusa murasirazuba bwo hagati cyangwa se kubyumva murasirazuba bwo hagati byonyine, ahubwo twumve yuko ari intambara ije none mu buryo bwa nyabwo, mu buryo butunguranye cyane, ku buryo budasanzwe ku ruhando mpuzamahanga. Intambara izanye icyo twakita impinduka zikomeye ku buryo buteye ubwoba, intambara izanye udushya twinshi, intambara izanye umujinya mwinshi kuri iki gihugu cya Iran. Aho tuvugana ibyo batari baramenye reka babimenye none kandi banabyumve neza. Iran ivanyeho icyo twakita icyari kitezwe, ivanyeho ibitera benshi umutekano, izana kaga gakomeye ahubwo kuri benshi. Ivuga yuko ije kandi ije nabi kuri buri umwe, ije guhana no kwihaniza kuri buri umwe, kandi izanye umuriro ndetse n'irimbuka ryinshi. Ku batabizi bagombe babimenye, n'abatabisobanukiwe bagombe babisobanukirwe ko Iran izanye imbaraga zo guhangana. Utese bigenze gute byirimo kuvuga? Ubu tuvugana Amerika imaze gutangaza ko igiye gufatira ubwato ndetse n'amafaranga yose ya Iran bafatiriye nyuma yuko abahuthi bo muri Yemen barashe ku bwato butwara petroli muri Al-Mandeb mu nyanja itukura, ngo indi ishobora ikora amafaranga yose Iran yafatiriwe aratangira akoreshwa na Leta Zunze za Amerika. Sayede Mushtaba ndetse n'abagenzi be bahita batangaza amagambo avuga ngo mwibeshye mukora ikosa rimwe gusa ku mutungo wa Iran, mwirebera ibiraza kuba. Isi yose ntabwo izaba ifite umutekano, nta muntu umwe uzaba atekanye. Iran tubahaye umuburo bitari bizaba, niko Iran yavuze. Ngo yabarindi indege ya Amerika yarasuye nanone muri Hormuz. Muri Hormuz habonetse iturika rihambaye hejuru y'ikirere cy'aya mazi magari, aho amakuru amwe yemeza yuko hari indege ya Leta Zunze za Amerika yaba yatikuriwe muri Hormuz. Ibyo benshi bakomeje kuvuga yuko ari igikorwa gihambaye cyagaragaye muri HMS, ariko kandi nanone kiza gikurikira ibindi bikorwa by'imaze iminsi bikubira muri ariya mazi magari ya Hormuz, aho igihugu cya Iran cyakomeje kugaragaza neza cyane ko nta gikorwa na kimwe cya Leta Zunze za Amerika kizigira cyanganirwa muri ariya mazi. Uko zagenda kose ikosa rizakorwa Iran izaryishyura, kandi izaryishyura ikoresheje imbaraga zidasanzwe. Ikosa nyine ikozwe na Amerika, Iran izariha igisubizo gikwiriye, izariha indishyi, ariko ubwo nabone uko babaza nyine Leta Zunze za Amerika. Muri Hormuz rero n'ubundi iyi ndege biravuga ko yamanugirwemo, ndakubwira uko byagenze. Hanyuma nta buryo ngo dushobora guhagarika intambara. Ni Leta ya Iran yatangaje ko nubwo Leta Zunze za Amerika iri gusaba Iran ko bahagarika intambara, Iran ngo nta gahunda ifite yo guhagarika intambara, nta buryo buhari bwo guhagarika intambara mu gihe Leta Zunze za Amerika ikomeje gukoresha ubushobozi bwayo bagaba ibitero kuri Iran. Ubwizo ngo Iran nayo ntabwo yiteguye guhagarika intambara ngo ijye mu biganiro na Leta Zunze za Amerika, cyangwa se ngo yumvikane na Leta Zunze za Amerika, mu gihe Amerika y'ubwayo itari hagarika ibyo bitero ku gihugu cya Iran. Ntibitege yuko Iran ayiraza guhagarika ibitero byayo cyangwa se kwemera guhagarika intambara ku gihugu cya Leta Zunze za Amerika, by'umwihariko ku ngabo zazo z'umurasirazuba bwo hagati. Na Iran nayo ngo ntabwo ifite gahunda yo guhagarika ibyo bikorwa by'intambara, irabikomeza mu gihe Amerika nayo igikomeje. Israeli hari kuvuga yuko harashwe, hashobora kuhagabwa ibitero bikomeye byaturutse kuri Iran. Amerika na Israeli ngo bariteguye bikomeye cyane ikindi gitero gishyashya muri Asia zo hagati kurusha uko byemeze mu minsi ishize ndetse no kurusha uko bimeze uyu munsi. Barimo kubona Iran ikomeje kuzamura urwego cyane rw'imirwanire, ubwizo bari kwitega umuriro ushobora kwaka. Reka nze byose tubijyemo turamwe ku bamwe ku kandi kuri gutangazwa cyane cyane kuri no rugamba
rukomeje kuvuza ubuhuha muri Burasirazuba bwo hagati n'ihangana ritoroshye ririmo kuba. Jewe Ndumungu wa Kamanzi uRwande ngo ikaze muziyane ku musozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese. Maze unyemeye duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina, aho uri kuvugwa urugamba rutoroshye, ihangana rikomeye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ibasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro bya gisirikare bafite muri Burasirazuba bwo hagati, uvuga ngo mu bihugu bitandukanye bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Kuwait, birimo Bahrain, birimo Saudi Arabia, birimo Qatar, ni ibihugu bitandukanye bikorana na Leta ya Amerika muri Burasirazuba bwo hagati. Byose bisa naho bidafite umutekano muri kino gihe gikomeye cy'ihangana ritoroshye, aho Iran igaragaza neza cyane ko ibi bihugu cyangwa se ibyo bice byose Amerika ifitemo ibirindiro bishobora kwibasirwa mu buryo bwose bushoboka, mu gihe cyose ibyo birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihugu bikomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu cya Iran. Iran ikemeza ko itashobora gupfa kubyihanganira gutyo gusa, ahubwo igomba kubyishyura cyangwa se igomba guhana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro byayo byose aho biri. Ngo ibihugu byose bicumbikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigomba kwisanga mu bitero mu gihe Iran idahabwa amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duhere muri Kuwait. Iran biravuga ko yarashe ikigo gikuru cya gisirikare cya Leta ya Kuwait mu gitero cyabo cyo kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri bya bitero bikomeje kuba mu Burasirazuba bwo hagati. Ndetse kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi mu bayishyigikiye ndetse n'abafatanyabikorwa bayo baravuga yuko ibyo bari kubona ari ibintu bitunguranye cyane, ndetse ari ibyo batigeze babona ku mirongo y'imbere ku rugamba kuva mu minsi yashize. Bari kubona ibikorwa Amerika iri gukora biri gusubizwa mu buryo butangaje cyane. Uyu mufatanyabikorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kuwait ari mu kaga mu gihe Iran irimo kwagura ibikorwa byayo byo kwihorera mu kigo cy'inyanja mu rwego rwo guhangana n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya gisirikari. Nkuko Ali Maradini bivuga, ingabo za Iran zagabye ibitero bishya ku cyiciro gikuru cy'ingabo zirwanira ku butaka muri Kuwait n'inyubako y'ubuyobozi bwacyo. Raporo ivuga ko ivyo bikoresho byakoreshejwe n'ingabo za Amerika mu kugaba ibitero none kuri Iran, nubwo ntabyemejwe na Kuwait cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bavuge ko batakaje byinshi. Igitero cyavuzwe muri Iran ko cyabaye umunsi umwe gusa nyuma y'uko bivuzwe ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero ku mupaka wa Iran w'agace kazwi nka Shalamakey ku ya 23 Nyakanga. Ali Mayadeen yavuze ko iki gikorwa cyatangijwe hakoreshejwe ibikoresho biri ku cyicaro gikuru cy'ingabo zirwanira ku butaka zo muri Kuwait. Icyo gitero nyine cyagabwe muri Iran. Inzira yo kwambuka umupaka wa Shalamakey iherereye mu ntara ya Khuzestan muri Iran hafi ya Basra ndetse n'agace ka Iraq. Nimwe mu nzira zikorerwamo ubucuruzi n'abagenzi benshi muri iki gihugu. Ku itariki 23 Nyakanga rero igitero cya misile cyakozwe na Amerika cyagabwe hafi y'aho abagenzi banyura gihitana abantu babiri, abandi 11 barakomereka. Iki gitero cyakurikiyeho nyuma y'ibindi bitero bya Amerika mu majyepfo y'uburengerazuba no mu majyepfo ya Iran nyirizina. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM bwavuze ko ibikorwa byabwo bizakomeza ngo mu rwego rwo kwangiza ubushobozi bwa Iran bwo kubangamira abasare cyane cyane amato y'ubucuruzi mu karere. Iyi mirwano kandi yatumye inzira ya Shalamakey ifungwa by'agateganyo hagati ya saa 2 za mu gitondo na saa 11 za mu gitondo ku isaha yo muri ako gace, bibangamira nanoneho amakuru nyirizina uvuga ngo hafi umunsi wose kuva mu isaha yo mu gitondo ku munsi umwe yamarana amasaha y'undi munsi. Hagati aho igisirikare cya Iran cyemeje ko ibikorwa byacyo byo kwihorera bizakomeza kugeza igihe ibitero za Amerika birangiye. Ibitero byo kwihorera ku ngabo bizakomeza igihe cyose Amerika nayo izabikora ibitero kuri Iran. Byumvikane niko Iran itangaza, nkuko byatangajwe kuri televiziyo ya leta ya Iran. Mohammad Akmania, umuvugizi w'ingabo, yongeyeho ko Iran yiteguye guhangana n'ibibazo byose by'umwanzi aho bituruka hose. Ibitero bikomeje bya Iran byanatumye kandi ubwo burushaho kwiyongera ku bijyanye n'ibikorwa remezo
bikomeye za Kuwait, cyane cyane amazi n'amashanyarazi muri Kuwait. Mu ntangiriro z'iki cyumweru bivuga ko Iran yibasiriye sitasiyo y'amashanyarazi n'ibigo bisukura umunyu, bituma abayobozi ba Kuwait basaba abaturage kugabanya ikoreshwa ry'amashanyarazi, cyane cyane ikoreshwa ry'ibyuma bikonjesha bikoresha ingufu nyinshi kugira ngo birinde ibura ry'amashanyarazi mu gihe cy'impeshyi. Bahrain na Kuwait bari bamaze guhura n'ibitero byavuzwe na Iran ku nganda zitunganya umunyu zikawuvana no mu mazi, ariko urabizi neza ko muri bihugu byo mu burasirazuba hagati amazi banywa amenshi abanza kuyungururwamo umunyu kugira ngo aboneke ari amazi yuzuye. Ubundi babigoye cyane kubona amazi mazima, ntabwo ari nk'ahani iwanyu mwidoga bafite amazi mwanayunguruza agatambara. Bibanda cyane cyane kuri bene ivyo bikorwa mu gihe cy'impeshyi, kandi ngo bashobora kugira ingaruka nyinshi zidasanzwe, bishobora gutera ingaruka nyinshi ku buryo bukomeye ku mibereho myiza y'abaturage. Kuwait nta muyoboro w'amazi meza karemano ifite, hafi 90% by'amazi yayo yo kunywa akorwa binyuze mu gusukura nyine amazi yo mu nyanja. Igihugu kandi gishingiye cyane cyane ku nganda zikora ibikoresho bishya, aho amashanyarazi n'amazi adasukuye umunsi ku wundi bishobora kuba imbogamizi. Imyigaragambyo ariyo yose cyangwa se imirwano ariyo yose ikomeza kuba kuri ibyo byerekezo itera igihombo ndetse n'ubwoba bw'ubuzima bwa civile bishobora kuba bitsane kurusha uko bimeze. Tehran yagaragaje impamvu z'uko ibitero byagabwe ku ntego zo mu karere byerekana ko hari ingabo ngo za Amerika zihari. Kuwait icumbikiye ingabo z'abanyamerika zigera ku bihumbi 13, ikaba imwe mu making manini ya gisirikare ya Washington mu kigobe cy'inyanja ya Perse. Dukurikije imibare yatanzwe n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Israel, Kuwait yibasiriwe n'ibitero bya misile na drones bigera ku 400 bya Iran kuva muri Gashyantare, bikaba ari byo byatumye ibi igihugu cya kabiri kibasiriwe cyane muri aka karere nyuma Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuwait yabaye ikindi gihugu kibasirwa na Leta Iran muri kino gihe cy'ibitero bitoroshye, aho bivuga yuko nyine bigaragaza ubushobozi buhambaye bw'iyi ntambara ikomeje kwibasira byuzuye kara karere, ndetse bikaba bishobora gutera inkurikizi ndetse n'igihombo kitoroshye kuri iki gihugu nyirizina cya Kuwait. Ariko atari yo yonyine, indi bihugu bituye muri kara karere ntiwavuga ko bitekanye, wavuga ko biri mu byago bikomeye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bishobora guhura n'uva gusenya, bishobora guhura n'igihombo, ndetse ukanavuga yuko bishobora kwisanga mu kaga mu mazi abira. Ari nacyo gishobora gusobanura neza cyane uburyo ibitero byose uko byakabaye byaba ibitero bibi bitigeze bitekerezwa ko byagenda nk'uko biri kugenda. Hanyuma dukomeje n'amakuru nyirizina ari kuvugwa ku bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bikorera muri kara karere cyangwa se bikorera muri Burasirazuba bwo hagati. Nyemerera gatoya tugaruke kuri ibi bikorwa bindi biri kuba kandi wavuga ngo bikomeye cyane. Ni ibikorwa bifite aho bihuriye nanone cyangwa se bifitanye isano n'imigirire ya gisirikari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nibo gashoza ntambara babyo, niko Iran nayo ubwayo ivuga. Mu Burasirazuba hagati amato yose atwara ibicuruzwa cyane cyane petrole asa naho abujijwe gutambuka. Uvuze ngo essence zakomeza guhenda zakomeza guhenda, ibicuruzwa nabyo ku isoko bikomeze guhenda. Ngo niko bigomba kugenda nyine, ngo nta kundi. Iyo ku isi ibintu bitameze neza, nta mahoro n'umutekano, ng'abantu bashobora gupfa kwitega byoroshye, ahubwo ibikorwa bikomeye bishobora gukomeza kurushaho kuba bibi cyane, ndetse bikabangamira iterambere ryeruye kuri buri umwe, kuri buri wese. Ari nacyo giteye impungenge zikomeye cyane cyane muri kino gihe cy'amakimbirane akomeje kuvugwa mu gice cy'Uburasirazuba bwo hagati, ariko atariho gusa ahubwo no mu bindi zerekezo. Rero bimeze gute hano muri nzira ijya muri Suez cyangwa se umuhora wa Suez, ubwo ndavuga uva mu nyanja itukura ututse ku kigobe cya Aden. Ubwo hari inzira irimo rwagati yitwa Al-Mandeb. Ahangaha hashyizwe inkumirizi n'abahuthi bavuga yuko nta bwato bwa Saudi Arabia Saudite bwemerewe gutambuka. Ubwagerageje gutambuka bubiri bahise baburasa. Bakimara kuburasa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirajugumira ziti ibintu ntabwo tuzumva, gute murasa ubwato bw'inshuti yacu? Nimba Amerika ivuga yuko itakarizwa icyizere na Iran, hanyuma abanyagihugu ba Iran nabo bagakora ibishoboka byose ngo babaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yishuye neza uburyo nayo igiye kuza guhangana n'ibikorwa remezo za Leta Iran no kubabaza Iran ku buryo bwuzuye, kugeza ku rwego baza kuvanaho ubushobozi bwose bwa Iran bwo gukoresha amafaranga ava mu bicuruzwa byabo n'ibindi. Bimeze gute?
nk'uko bitangazwa n'abo ku ruhande nyirizina rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa Amerika uravuga yuko cyangwa se igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiravuga yuko kigiye guhomza Iran muri kino gihe Iran ikomeje kwibasira umutungo kamere kandi bakorana n'abahuti. Itangazo ryashyizwe hanze, Iran iburira Amerika ingaruka iraza kuba nyuma y'uko President Donald Trump atangaje ko nanone ibyangijwe n'ibitero by'abahuti ku bwato bw'ubucuruzi bizishyurwa hakoreshejwe imitungo ya Iran yafatiriwe igenzurwa n'abanyamerika. Ibi bikaba nanone byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran asubiza mu buryo bukomeye, yavuze ko iki gikorwa gishobora guteza ingaruka mbi ku rwego rw'imari ku isi yose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yabaye nk'ugaba igitero kuri Donald Trump mu magambo mu nyandiko ikomeye kuri X. Araghchi yavuze ko gufata umutungo w'ikindi gihugu kugira ngo hakemurwe ibirego bitajyanye n'igihe bizashyira urugero rukaze rw'akaga ku isi. Avuga ko nibimara gufatirwa imitungo ya Iran mu buryo busanzwe nta na kimwe mu bihugu kizaba gikingiwe mu mutekano mu buryo bwuzuye, nta gihugu na kimwe ku isi kizaba gifite amahoro. Ubwo n'u Rwanda rurimo Sayed Mujtaba ndetse na Ayatollah Mujtaba ndetse n'uyu mugabo Sayed Araghchi ngo bagomba guhungabanya isi yose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Sayed Abbas Araghchi yaburiye ko abishimira cyangwa se abungukira muri ibyo bikorwa bagomba kwibuka ko gufatira imitungo mu buryo busanzwe bishobora guteza akajagari mu by'imari ku rwego mpuzamahanga. Yongera ko ingaruka zitazaba iz'amahoro cyangwa ngo zibe izitezwe gusa. Herekanye makuru riheruka ryakurikiye itangazo rya President Trump ryuko ibyangiritse byose bizaterwa n'ibitero z'abahuti ku mato, imizigo cyangwa se imitungo y'ubucuruzi ifitanye isano nayo bizishyurwa ku mafaranga yafatiriwe ya Iran. Ubu ngubu n'amato y'abanya-Iran apakiye petroli byose byafatiwe ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ibizangirizwa n'abahuti bizishyurwa biturutse muri umutungo wa Iran. Igitekerezo nk'icyo ngicyo rero ngo ntabwo gikwiriye kuri Iran. Reka da, nubwo nta makuru arambuye atangwa ku buryo amafaranga azashyirwa ngo azafatirwa mu buryo bwuzuye, muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko zigenzura imitungo ya Iran iherereye mu nyanja ndetse no mu gihugu cya Amerika, mu gihe andi mamiliyarde menshi akomeje gufatirwa mu bindi bihugu kubera ibihano bya Amerika. Ibi bikaba ari kimwe rero mu bibazo bikomeye cyane mu mubano wa Washington ndetse na Tehran wari usanzwe nanone umeze nabi. Impaka zateje kandi gushidikanya ku masezerano y'ubwumvikane yasinywe mu ntangiriro z'uyu mwaka hagati ya Perezida Trump na Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian. Yateganyaga kurekura inkunga ya Iran yahagaritswe no kugabanyirizwa ibihano ndetse no gushyiraho gahunda nini y'ishoramari igamije kongera kubaka umubano w'ubukungu mbere y'uko intambara yongera kubura. Byarashekanye rero bisenya icyizere cy'amahoro. Ikindi kandi abahugu ibitero byongeye gutangirana imbaraga ziremereye kurusha. Inzira ya diplomasi yari yitezwe gukemura aya matati no kuzana igisubizo. Kubw'ibyo rero iherezo ry'amakimbirane muri Asia rwagati rikomeje kuba iyanga, ndetse ahubwo bikomeje kugaragara neza cyane ko intambara ishobora gupanuka ikajya no mu bindi bihugu. Mu Nyanja Itukura kugeza mu Burasirazuba bwo hagati ubu harimo ikibazo. Umuhora wa Suez usanzwe unyurwa mu bwato buturuka mu Nyanja Itukura ari kugera mu bwato buke cyane, by'umwihariko ariko ubwato buturuka muri Saudi Arabia bwo bukabujijwe kunyura muri Al Mandeb. Abahuti bakavuga ko bagomba guhita babwibasira. Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite ni umufatanyabikorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko kumuhombya no guhombya Amerika ubwayo. Burasirazuba hagati bwongeye kuba rero isibaniro, kandi ubu ngubu biri kugaragara neza cyane ko nta cyizere gihari cy'amahoro ndetse yenda n'ituze byo mu minsi ya vuba, keretse gusa kwitega ahubwo bibi cyane bikomeza kuba muri Burasirazuba bwo hagati, ndetse n'intambara ikomeza kuba ikibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bigatera igihombo cyuzuye ndetse n'amakuba ku buryo budasanzwe. Ari nacyo benshi bavuga bati ahangaha icyo kuvuga kiraba gike cyangwa se ibyo kuvuga biraba bike. Ibibazo birashobora kuba byinshi cyane kurusha uko byari bimeze, cyangwa se amakimbirane ashobora gukomeza kwaguka kuruta kuba yakemuka. Bigatera rero kwibaza nanone uburyo igihugu cya Iran nacyo kiraza kwitwara muri aya makimbirane mu gihe Amerika nayo isa n'iyakaniye, ikavuga ko iraza guhangana bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigatera nanone kwibaza kwinshi uburyo aya makimbirane nakomeza gutya ataraza kuvuka igihombo ku mpande zose, aba Amerika yaba Iran
yewe n'abafatanyabikorwa b'ibyo bihugu zose, ubwo ngo abafatanyabikorwa b'Amerika n'abafatanyabikorwa b'igihugu cya Iran ngarimo nyine n'abahutu muri Yemen, bose bashobora gutangira guhombera cyane cyane muri ibikorwa bikorera muri Burasirazuba bwo hagati, bikaba byatera igihombo cyuzuye ndetse bigatera n'ibyago biremereye kuruta uko ibintu byari bimeze. Hanyuma dukomeje n'amakuru ratari kuvugwa kuri ibi bikorwa nyirizina muri Burasirazuba bwo hagati muri Hormuz cyangwa se Hormuz, hari indege yo kuvuga haturikirijwe kandi ikaba ari indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ubwa mbere bakumva indege ya Amerika yaba yarasiwe mu Burasirazuba bwo hagati, sibyo? Gusa ariko amashusho adafite ishingira kwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga mbanga atarasobanurwa neza, bivuga ko agaragaza indege itazwi ikubitirwa hejuru y'ikirwa cya Keshem muri Iran hafi y'umuhora wa Hormuz ukomeye cyane ku isi. Video isa nkaho igaragaza indege igurumana imanuka vuba cyane. Raporo za mbere zavugaga ko systeme zo kurinda ikirere za Iran zarashe indege ya Amerika mu butumwa bwibasiriye ahantu ha gisirikare imbere muri Repubulika y'Isilamu ya Iran. Ibiro ntaramakuru bya Tasnim byo muri Iran bifitanye isano n'umutwe wa IRGC byatangaje ko izabaye birimo gukorwaho iperereza ryuzuye, ariko ntabwo cyagaragaje ubwoko bw'indege ndetse na nyirayo cyangwa se niba hari abaguye muri iyo ndege. Raporo zimwe na zimwe zitaremezwa zivuga ko iyi ndege ishobora kuba yari indege itagira umutwe ya MQ-9 Reaper, nubwo nta cyemezo cyemeye cyatanzwe. Abategetsi ba Iran ntibiremeza ko hari indege ya Amerika yahanuwe igeze mu kirere cya Keshem. Gusa ariko biramutse byemejwe byaba bibaye indi nkuru mbi cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutakaza indege nyinshi mu muhora wa Hormuz ndetse no mu bice bitandukanye by'igihugu cya Iran. Byaba ari igikorwa gikomeye cyane. Iran yakomeje gufunga inzira y'amazi ya Hormuz kuva muri Gashyantare, abivuga yuko mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika nahise Kigali itero kuri Iran iyi nzira itazongera kugira umutekano nk'uko byemeze mbere. Ibitero byinshi byagabwe ku ruganda rutunganya umunyu, hari uruganda rutunganya intwaro rwo muri Israel n'ahandi. Ibitero byagiye biba byinshi, ariko muri Hormuz bikomeza kwisobanura kuko na Amerika ishaka kwagira nk'ijambo, ishaka kuba ariyo itegeka amata akwiriye gutambuka, igatanga green pass ku mato kugira ngo yitambukire yigendere, mu gihe Iran nayo ubwayo bivuga iti ibyo bintu muvuga ariko murabizi cyangwa muvuga ibyo mutazi. Mwebwe mushobora gutegeka abantu ku buryo bagomba gutambuka muri Hormuz nkande, ati ibyo ntabwo bikunda. Kabigaragaza nanoneho uburyo iyi ntambara ishobora kugera ku rundi rwego cyangwa se kugezwa mu rundi rwego rw'imimerere itari yitezwe, uburyo bw'imirwano itari yitezwe, ndetse n'uburyo gukomeza guhungabanya umutekano, amahoro akabura burundu. Ari nabyo bikomeje guhangayikisha cyane cyane muri kino gihe ko abishobora gukomeza kubaho muri Burasirazuba bwo hagati, amahoro yari yitezwe akabura bya nyabyo, bikaba byatera rero igihombo kitoroshye ku butaka bw'igihugu cya Iran, ariko atari muri Iran gusa ahubwo no mu karere kose k'ikigobe cy'inyanja y'Abaperse hakaba haba igihombo gikomeye cyuzuye. Muri kino gihe haba havutse ubushyamirane ndetse no kutumvikana kugikwiriye gukorerwa muri uyu muhora Hormuz. Hanyuma tukivuga kuri ibitero nyirizina byo muri Burasirazuba bwo hagati, tugaruke kuri aya magambo yavuzwe na leta ya Iran: nta buryo dushobora guhagarika intambara. Ni amagambo yatangaje abwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati muvane y'amaso, twebwe ibyo guhagarika imirwano ntabwo tubirimo, gahunda yacu gukomeza gukoresha umututu w'imbunda tugahangana namwe mwarabyiyemeje. Ibikorwa bikomeye bya diplomasi bigamije kugabanya imvururu muri Burasirazuba bwo hagati bivuga ko byagize ikibazo gikomeye nyuma y'uko Iran yanze icyifuzo cyo guhagarika intambara gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatanzwe binyuze mu bahuza barimo Iraq, bigatera impungenge nshya ko ikibazo gishobora kongera kurushaho kuba kibi cyane kuko Iran ikwanga gusabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko raporo ya The New York Times ivuga ko abayobozi ba Iran na Iraq, Minisitiri w'intebe wa Iraq Abdel Mahdi ndetse yazanye icyifuzo, gusa Iran igahakana iki cyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika ibitero ngo bajyane ibiganiro na Perezida Donald Trump ndetse na White House. Mu gikorwa cyafatwaga nk'igikorwa gikomeye cyo gufungura umuyoboro mushya wa diplomasi hagati ya Washington na Tehran, Iraq yabaye umutima w'ibi bikorwa ubwo uruhande rwa Iraq rwahuraga n'igihugu cya Amerika. Nk'uko itangazamakuru rya Iran ribivuga, Minisitiri w'intebe wa Iraq Abdel Mahdi yanagiranye inama zo ku rwego rwo hejuru i Tehran n'umuyobozi mukuru w'ibiganiro za Iran, Perezida w'inteko ishinga amategeko Mohamed Bagher Ghalibaf, na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi,
ubwo ingamba za diplomasi zakomezaga kwiyongera hagati y'impande zombi, ariko kugira ngo zigerweho bikaba biri kugorana. Raporo ivuga ko abategetsi ba Iran ubu bari kwitegura ko hashobora kubaho intambara ikomeye cyane niba perezida wa Amerika Donald Trump akurikije iterabwoba rye ryo kugaba ibitero kuri Tehran n'ibindi bikorwa remezo bikomeye bya Iran ngo bikaba bigomba kwibasirwa. Garagaza ko abategura igenamigambi rya gisirikare bamaze gusuzuma ibisubizo bishobora guterwa ku gihugu cyose gicumbikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Amerika yabikoze iryo kosa ikarasa kuri Iran. Nk'uko The New York Times ivuga ko abayobozi babiri ba Iran bavuze ko ibitero nk'ibyo ngibyo bizatera izamuka rikomeye ry'amatati Tehran, aho ivuga yuko yiteguye kwagura intambara ikarenga imipaka yayo yibasira Tel Aviv, mu gihe inasaba itsinda ry'abahuti ryo muri Yemen guhagarika amato cyangwa se guhagarika inzira ikomeye ya Bab al-Mandeb, igikorwa gishobora guhungabanya cyane ubucuruzi bundi bwe busigaye bwa petroli ku isi yose igasigara iri mu mihangayiko kandi none bikongera gutera igihombo. Ivuga ko iki cyifuzo cyari kigamije guhagarika by'agateganyo intambara no gutegurira inzira y'ibiganiro byagutse, ariko abayobozi ba Iran babwiye ikinyamakuru ko Tehran idashishikajwe nuko hemerwa amasezerano y'igihe gito, yananiwe gukemura ikibazo cy'igihe kirekire y'umuhora wa Hormuz, ndetse Iran ikavuga yuko ititeguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bizagenda kose mu gihe ingabo zabo zikiri mu burasirazuba bwo hagati kandi zigakora n'ibitero ku gihugu cya Iran. Bisa naho Iran ngo ititeguye kuzaganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bizagenda kose, imbaraga zose Amerika yashyiramo Iran isa nk'ititeguye kuzazemera cyangwa se kwemera ikoreshwa ry'imbaraga zose zagena uburyo iki kibazo kigomba gukemuka cyangwa se uburyo amakimbirane agomba gukemuka binyuze mu buryo bwa diplomasi, kuko Iran ivuga yuko bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro nyinshi iyo ibishaka kugira ngo yubahwe ariyo yumvwa, nyamara Iran ibyayo bye kwitabwaho, ibyirwanira bye gukorwa cyangwa se bigiye gushyirwaho bigiye gushyigikirwa keretse gusa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ikabona rero ko ibyo ngibyo ari ukwikunda kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kubangama kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika babangamira igihugu cya Iran. Icyo Iran ivuga yuko nayo ubwayo ibona neza ko akangaka ari agasuzuguro kandi Amerika ikora ibizi neza ko iri gusuzugura Iran. Iran nayo iti rero ibikorwa nk'ibyo ngibyo kuba tubiruzi neza, natwe ntabwo twiteguye kuzagena amasezerano yariyo yose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byagenda kose. Amerika ibimenye kandi ibyiteho, nta kintu na kimwe tuzapangana, nta kintu na kimwe tuzageraho, ntabwo tugira uguhuza uko ariko kose mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubangamira inzira y'amahoro binyuze mu kwanga kwemera ko bagomba guhagarika ibitero. Muri Israel ngo harashwe, ndetse ravuga ko Iran ariyo yaba yaharashe. Aha muri Israel ravuga ko hari igitero gikomeye cyane cyahageze, kandi bakavuga ko gitangijwe n'igihugu cya Iran kurasa muri Israel ku inshuro. Mwibutse ko Israel imaze iminsi iri kuba ubuturo bw'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion, n'indege zaturutse muri Al Udeid mu kibuga cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo muri Qatar. Izo ndege za Leta ya Amerika zajyanywe rero muri Israel kugira ngo zihunge ibitero bya Iran byikomeje kuba akasamutwe mu burasirazuba bwo hagati kandi bigikomeje na n'uyu munsi tuvugana. Nkuko rero amakuru angeraho abimbwira ubushyamirane bushya hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ushobora kongera kuba bubi cyane, aho Iran ngo yamaze kwagura ibikorwa zayo byo kwihorera mu karere k'inyanja ya Perse yibasira ibihugu bifitanye isano na Amerika mu karere kose. Ariko inshuti ya hafi ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati ishobora ngo kuba ariyo Iran irakurikizaho kwibasira. Nkuko ikinyamakuru The New York Times kibitangaza kivuga ku bayobozi babiri ba Iran, Tehran ngo yateguye gahunda y'intambwe ikurikira yo kongera imbaraga ku bitero byayo. Perezida wa Amerika Donald Trump aramutse ngakurikije iterabwoba rye ryo kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya Leta ya Iran, nta kabuza irimbuka rirajya muri Israel ku kibuga cyabo gicumbikiye intwaro za kirimbuzi. Raporo igaragaza ko Iran irimo kwitegura imirwano ishobora kurenga imipaka yo muri kara gace iherereyemo mu cyiciro cya mbere cy'intambara cyatangiye ku 28 Gashyantare. Israel yifatanije na Amerika ku bitero za Iran bituma Tehran itera ibisasu byinshi bya misile byerekezaga ku butaka bwa Israel. Ariko mu gihe cy'imirwano iheruka Israel yari yakomeje kuba nkaho yiturije iteye kugoneka muri bino bitero, kandi kugeza ubu Iran nayo yari yitunze bwa bitero ku Bayahudi. Ariko Tehran yibanze ku bitero byayo byo kwihimura ku
gufatanyije na Amerika bo mu karere harimo Yorodaniya, ariko iyi mipaka ishobora kudakomezwa kaguka n'indi. Ikinyamakuru The New York Times kivuga ko Tehran ishobora kandi gutuma abafatanyabikorwa bayo bazima barushaho kugenzura umuyoboro wa Bab el-Mandeb, navuga abahuti kuko ari bo basanzwe bagenzura kari agace, kandi ibyo ngibyo bikaba bishobora kubangamira Isirayeli n'ibindi bihugu byose byo mu burasirazuba hagati haba mu by'imari, ariko ni ingufu. Bivuze ngo gufunga el-Mandeb warafunze Hormuz, icyo gihe ubushyize mu kaga ibicuruzwa mpuzamahanga, icyo gihe ubushyize mu kaga ubucuruzi bwa petrole ku isi, icyo gihe ubushyize mu kaga ubucuruzi bugenwa n'ibicuruzwa byose uko byakabaye. Kuko urugero, nimba el-Mandeb ifunzwe, birahita bivugwa yuko leta z'ubumwe za Amerika kugira ngo zigire icyo zigeraho mu bafatanyabikorwa bayo, birasaba ko Amerika n'abafatanyabikorwa bafatanya mu gushaka inzira yo kunyuzamo umutungo kugira ngo ibyo bihugu bitisanga mu bukene bukabije n'ibura ry'igitoro. Inzira ya Suez ntago yihagije kuko nubwo inyuramo bimwe mu bitoro bituruka muri Saudi Arabia ku ruhande rwa ruguru, ariko hanyura bike cyane ugereranije n'ibyacaga mu muhora wa el-Mandeb bikabona gukomereza muri Suez bizamuka muri Mediterranean Sea bikagera mu bihugu z'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None nge nawe twitege ko amakimbirane agiye kuba umuriro, isi yose igiye guhita iyota umuriro w'intambara ucanwe na Irani. Navuze ngo none yibaye twabihagarika ubundi, nanjye nabwo navuze ko twabihagarika, ariko ubwo isi igiye kugera mu gihe gikomeye cyane cy'imirwano. Nivyo uravuze ngo nanjye niburi iminsi iri imbere izaduha amakuru meza y'ibiri kujya mbere, y'ibiri komeza kuba, ndetse tuzajya tumenya neza ninde nyirizina ufite ubushobozi bwo gutsinda intambara, ninde ugiye gutsindwa intambara. Amerika itsinde, Iran itsindwe, Iran itsinde, Amerika itsindwe. Mwiri kubyumva muri komenti. Gushimire cyane kuri inshuti nziza bakoze cyane kuduhitamo, ugubwe neza, amahoro, imishana n'amafaranga bibe kuri wowe. Shalom.